Yona in the matter my name is Thaa Boniface Murage anyitirwo Jumamothi ahithite mwana wake wa mweri umwe muhuko-ini akigeria kumuruta thibitari-ini nene ya Kenyatta kuria aremetwo ni kuriha biro ya shiringi ngiri mirongo 56. Ndio ndokire ngirwo ni maadhimitwo na ndire na mbeca cia kumaruta. Ndio ndethie mama ngimunithia ndukamake ni gwetha mbeca ni ngwaria na andu akwa ni makundeithiririo uria makuma ndaria na mundu uria ndaria nake akanjira ndari kindu. Ndio ndakiamwire gukua andu akwa tondu ndi andu maikale kuna mbeca no ciongererekaga. Arokio igoti-ini muthenya wa ira ndanakana mahitia make no arera igoti rimuohere amu ndarari na wa gwika. Iko namba ini siko na uwezo ya kusaidia. Muingi nenda-ini ciao kinyaniria ni maronanirie thaa nyingi ndumiriri-ini ciao amwe makiuga Boniface ni muciari wa ma na umuthi arokio igoti-ini atuirwo kioho kia nja kia mieri 3. The accused person was sentenced to serve a suspended sentence for 3 months. Thaa okerire tu agitua ibuku riri ria mucango rikionania ni ageretio uria angihota gwetha mbeca cia kuruta mutumia wake na mwana thibitari no uhoro uyu ukiringa ihiga. Kaniambia sasa weka mtoto kwa bag. Mimi nimeamua kuachukua juu sina otherwise nimetafuta pesa nimekosa. Solution mzuri niweke mtoto kwa bag. Mimi nikampatia mtoto akaenda. Kufika pale nje kwa gate akashikwa. Kushikwa mimi ndo nilikuwa natoka kwa stairs. Nikasikia wewe ndio mama mtoto, nikasema mimi ndio mama mtoto. Mbona mlikuwa mnafanya hivi? Tukamwambia sisi tumekosa otherwise. Hatukuwa na pesa. Gukua murigo wa kurubuya family yake otarume ari ange niko kwa mukinyiriti itu-ini riri kuona wira uria rutaga ni wa myako uria to nginya wone gwa kuroka. Rugano rwa giko kia Murage ni ruhutitie ngoro cia Kenya na njira nene aingi makirutira kumahe uteithio na ona angi makimwirira kumuhe wira undu uria utumite family no icokie ngatho na njira nene. Kosa yenye tulifanya hiyo imekuwa kwanza na mwisho na sitarudia. Kenya nitajitahidi takata kadi NHIF kwa ikinisaidia. Wendo wa muciari hari mwana wake niguo uratumite Murage eke giko kiria arekite gya kugeria kuruta mwana wake thibitari no na gutuika ni undu umugereirie mathina-ini maingi kwa ihinda riri gikeno gyake ni kiiganiru kuona ni arekitie kurekererio na mutumia wake na mwana magacoka mucii. Ngiribotera Inooro TV kuuma mwena wa Ole Kasasi Rongai kaunti-ini ya Kajiado. Ritwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.